I pozdrav gledalci! I dobrodošli u prvi klip Šta radite na raspustu sa Matijom i Mitrom. I evo ga Srbena. I to je to, pa počinjemo. Prva stvar. Spavanje. Raspust. Druga stvar. Igranje. Sad mi je više dosadno. Sljedeća stvar. Gangnam Style. Treća stvar. Pravo igranje. Tako je. Uglavnom se ova igra. Play again. Yeah, baby. Idemo ovo. Headshot. Peta stvar. Kraj raspusta. Aaaa. Da vidimo koji je danas datum. Dobro. 1. septembar. Ćao. Monster kill. I nadamo se da ste uživali. I ćao ljudi.